Tariki ya 30 Mata duhimbaza abatagatifu Eutoropi umwepiskopi n'uwahowe Imana, Mariyani uwahowe Imana, Pomponi umwepiskopi, Yosefu Kotolengo umusaserdoti, Pio wa gatanu Papa, Roberto wa Molenio umukuru w'abihaye Imana. Turahimbaza mutagatifu Pio wa gatanu wabayeho mu mwaka w'igihumbi 504 kugeza mu mwaka w'igihumbi 540. Mbere yo kuba papa yitwaga Mikayeli Gisiriyeri. Yavukiye mu ntara ya Gombardi cyangwa se Lombardi mu Butaliyani. Akiri muto yiberaga iwabo akaragira amatungo, akaba ariko umwana ujijutse ushiritse ubuti. Ababyeyi be bari imfura z'icyo gihugu, ariko intambara zititsaga aho ngaho zari zarabatindahaje cyane. Kubera ko iwabo bari abakene, umuturanyi wabo wari umukungu yemeye kumurihira amashuri maze atangira kwiga. Umunsi umwe abadominikani babiri bihitiraga bageze ku musozi umwe aho muri Lombardi, baruhuka babona akana karagiye intama, barahagarara baragahamagara, nuko baraganira bimara umwanya. Gisiriyeri ati, niba mukomeje mureke nje kubisabamo uruhushya ababyeyi banje maze nze tugende. Ababyeyi bararumuha, Gisiriyeri ajyana nabo abadominikani ubwo. Mu mashuri aba umuhanga cyane n'umunyabwenge koko. Agejeje ku myaka 14 yinjiye mu muryango w'abadominikani, ahabwa ubusaserdoti tariki ya 7 Mutarama 1528. Mu nyigisho ze nziza z'iyobokamana kenshi yibandaga ku nyigisho za mutagatifu Thomas wa Aquin, nawe wabaye umudominikani. Mu 1550 yatorewe kuba umukuru w'urukiko rwa Kiliziya, hanyuma agenwa kuba umwepiskopi wa Satri, bidatinze agirwa kardinali. Tariki ya 7 Mutarama 1566 nibwo Mikayeli Gisiriyeri yatorewe kuba papa, azunguye Papa Paulo wa kane, nuko yitwa Pio wa gatanu. Amaze kuba papa yagize umwete wo gukurikiza amabwiriza y'inama nkuru ya Kiliziya yabereye i Trente mu 1563. Iyi nama niyo yaciye ubuprotestani. Yahereye kuri ayo mabwiriza avugurura gatigisimu n'amasengesho ya Kiliziya n'igitabo cya misa cyakoreshejwe mu binyejana 4. Mu 1571 nibwo Papa Pio wa gatanu yashyizeho umunsi wa Rozari uba ku itariki ya 7 Ukwakira, nyuma yo gutsinda kw'abakristu irampati baganje abayisilamu bo muri Turukiya bari bamereye nabi Uburayi, bashaka kwigarurira Uburayi bwose. Nta mupapa wamurushije kugira abafasha, babonetsemo abatagatifu benshi nk'abamufashaga icyo gihe. Abo ni abatagatifu Yohani w'umusaraba, Tereza mukuru, Yohani w'ibitaro, Tomasi wa Villanova, Francisco wa Borgia, Aloyize wa Gonzaga, Stanislas wa Kosika na Karoli Borome. Johora wishimiye gusuzugurwa n'abantu bakuziza ubutungane bwawe ku Mana. Mwabiteguriwe kandi mubigizwaho na Andre Holland TV Rwanda, byavuye mu gitabo Imibereho y'abatagatifu, abatagatifu duhimbaza mu minsi y'umwaka, Imprimori Etimia Butare, n'igitabo Abatagatifu mu minsi y'umwaka, Edition de l'Imprimerie de Kabgayi, icapwa rya 2 Nzeri 2015. Abandi batagatifu bizihizwa uyu munsi. Isenti mu Bufaransa turahimbaza mutagatifu Eutoropi umwepiskopi n'uwahowe Imana. Irambezi muri Numidi turahimbaza mutagatifu Mariyani na bagenzi be bahowe Imana ku ngoma ya Desi. I Naples
turahimbaza mutagatifu Pomponi umwepiskopi. Iciyeri mu Butaliyani turahimbaza mutagatifu Yosefu Kotolengo umusaserdoti n'umukurambere w'urugo rwitwa urw'Imana. Yizeye Imana bitangaje, akora ibitangaza birutaho. Ni Papa Pio wa 11 wamwanditse mu gitabo cy'abatagatifu. Mwabiteguriwe kandi mubigezwaho na Andre, Holyland TV Rwanda. Mugira amahoro.